يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة pujian buatmu maha pengasih telah menghimpunkan seluruh kekasih berkhidmat demimu sehingga letih moga dikurniakan hati yang bersih berkat Nabi Muhammad yang sopan santun jutaan salawat berjaya dihimpun dosanya umat mohon diampun berkenan ya Allah hajat di pohon kami berlindung denganmu rahmat elakkan daripada bermusuhan hasad dan dengki hasutan syaitan yang merosakkan bagi amalan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah di saat melintas titian sirat moga lebih pantas pacuan kilat berikan petunjuk bagi yang sesat di kurnia hidup yang penuh berkah terimalah salawat dari kami hadiahkan buat baginda Nabi salam diutus beribu kali sampaikanlah kami ke tanah suci ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah terimalah khidmat dari kami hadiahkan buat para wali-wali moga sentiasa tetaplah hati mencintai para ahlul bait Nabi terimalah khidmat dari kami hadiahkan buat keluarga Nabi moga di satu masa nanti kita bertemu semula lagi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah ya Rahman berkatilah sekalian pewakaf ya Allah ya Rahman ya Rahim berkatilah sekalian pewakaf ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu salam alaihi 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 sallallahu wasallam alaihi
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا